Hey, insizwa yakithi. Hey. Ngathi ngimbona mfowethu. Ngoba umuntu wesimanga yabo. Yeah. Ngathi ngiyasondela, ngiyameza. Wangibuka kwakanye nje mfowethu. Wahluleka na ukukhuluma. Waphenduka wayendlini. Ngathi ngiyamemeza, hayi. Still wangisiba mfowethu, wangena endlini. Kodwa ngiyasibona isisu mfowethu, ngiyabona ukuthi amahloni ayisemshaya. Yabo. Eish. Kodwa ke ngoba umuntu engangimthanda mfowethu, ngathi mhlawumbe ikhona indlela angenza ngayo naye angazi. Ukuthi sikhulume mhlawumbe ukuthi ile menza ukuthi mfowethu. Mfethu, ususebenze kanzima ngaka. Kodwa mfowethu ukuthanda umuntu mfowethu yabo. Nami ngayinika ukuthi ayikho inkinga. Ngizozwa ukuthi kona ngabe ngempela esami noma esomunye umuntu yini, kodwa ngoba engangitsheli nje mfowethu. Sanibonani bantu bakithi, siyanibingelela, siyanamukela futhi kuhlelo lethu iSolver Zotsi. It's your boy uThembinkosi Mungu, umfana ongenayo ibongelo, ngibongela ongibongelayo, ngithi danko lapho. Bafethu siyabonga futhi kuphinde sibe kunye nani kwi-episode yethu enjasha. Sinilethele indaba zabantu bafethu, sinilethele inkinga zabantu. Niyalwazi kudaba ukuthi njengoba siyisolver zonke, Solver Zotsi, singenelela kuzona zonke inkinga nezindaba esidingakalayo kuzona. Namhlanje ke sicela umfowethu lana uSandile ophila impilo yasemgaqweni, usebenzisa idakamizwa. Uthe uyafisa ukuthi ashare udaba lwakhe okuyilona elenza ukuthi agcine impilo yakhe eseyinikele kule simo ayinikele kusona. So socela ukuthi ke nisilalele, nimdedele, nimnikeze nje ithuba alalele. Nisahle lapha ekhaya, ngicela ungalenza iphutha, wenze sure ukuthi uyasubscribe kule channel yethu, uphinde futhi ushare ukuze nabanye babone lezi story zethu, ukuze mhlawumbe bazokhuthazeka noma bazoxwayiseka ukuthi impilo zabo kumele baziphathe kanjani mangabe behlangana nezinkinga ezihlukene. Sandile mfowethu, siyakamukela ohlelweni. Cela nje uchazele abantu ukuthi ubani wakabani, usuka kuphi nendawo. NguSandile Buthelezi. Ngisuka eLamont ngokuhlala. Mfowethu. Umuntu waphukeka inhliziyo bafo. Ukuthanda umuntu konke lokho mfowethu. Mfowethu. Uyabona. Into eyenza ukuthi ugcine ngize ngiba nje kulesimo engikusona kuyimanje. Mfowethu. Ukuthanda umuntu mfowethu. Bathi love is blind ngesingisi sisho njalo mfowethu. Usho ukuthi mfowethu kunomuntu ebengisizwana naye mfowethu kusukela e-high school. Mfowethu saqhubha impela nje, impilo iyinhle nasekhaya bemazi, nami ngaziwa kubo nje njengenjwayelo mfowethu yabo. Mfowethu. So impilo iqhubeka nje. Uthando oluvuthayo, livutha amalanga liphezulu, kumnandi nje mfowethu, siyakhiphana siyemabhishi. Uyabona nje sidlalo lavi davi sibambana ngocicane, yabo nje kumnandi. Niyabonda. Mfethu, ukuthi nami ngiyibona hayi engathi impilo yami iyaphambili nalomuntu mfethu. Kahle asho ukuthi ngibe sengibona ukuthi umfazi wami nje mfethu ozayo kahle yabo. Sithi ngikwenze fanele kumele ngenze amalungiselelo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kwabantu abadala mfethu, ukhokhe ilobola ngithi uyayibola into ngendlela ebese ngimthanda ngayo. So into yenu iqale kuphi mhlambe niqale nifunde esikoleni noma e-high school mfethu, standard 6 la siqale khona kwaze kwafika kwa matric yabo. Sima kufika ku matric mfethu na financial nje mfethu abekho standard yabo. Ufuna ukuyofunda evarsity mfethu yabo. Shuthi ke ngama qualifications naye ke mfethu wokuphasa ngithi yabo. Wagcine welile evarsity yabo. Bafo impilo inzima mfethu yabo. Mfethu. Uxhaso belungekho ningi esimeni sakho umuntu wesimama yabo. So imali ibinganeli kahle. Ibinganeli mfethu. Kwamele ukuthi umuntu asebenze mfethu kanzima. Ngoba lo muntu ngiyamthanda, ngiyafisa ukuthi ngibone ikusasa lakhe elihle. Okay bafo, so wena wa decide ukuthi
usebenze ungayi evarsity wena mfethu ngikhetha ukuthi ngisebenze mfethu ukuze ukwazi ukulekelela nami ngangiphase kahle impela mfethu kwakufanele ngiye evarsity yabo mfethu kodwa manje ngisimo sokuthi ngiyamthanda ngeke ngikwazi ukubonelela yena ephansi yabo so bengekho umuntu osebenza kahle kubo mfethu njengoba ngisho ukuthi bebe down nje i-breadwinner ibingekho mfethu bebephila ngemali empesheni yabo mfethu so mfethu ngikwazi ukuthi nami ngisebenze ukuze ama studies akhe azoqhubeka ephambili yabo mfethu ke uthando ke lislim yabo inhliziyo nje mfethu iphezulu inhle ibovu uyabo uthi ngisebenze nami mfethu hayi umuntu usevarsity inyanga yokuqala iqhubeke kahle yabo hayi nami hayi kusebenza hayi ama center atholakala yabo ngiphosela ama center hayi uyabo down the line nje 6 months uyahamba uyabuya siyabonana yabo lonto kodwa ke isikhathi uyazi siya hayi ngoba uthando le hayi mfowethu hayi ngangimthanda hayi balaleli hayi ngangimthanda yami mfowethu hayi mfowethu njengoba ngisho ukuthi konke okusemandleni ngiyakwenza mfowethu ukuthi ahlale right uyabo mfowethu usho ukuthi nakhona njalo uma ngithi ngiyamfonela yabo hayi sithintane hayi kamnandi video call hayi siqethe embedeni nami kumnandi yabo nje mfethu enjoy leyo moment ngimbone kodwa kuyona angikho eduze kwakhe kodwa siyabonana phela ngama video call mfethu uyabona mfethu hayi impilo iqhubeke hayi inyanga ezayo ngithi mina uyaza ngala athi ngiyakwazi ukuza mfethu incwadi ubhizi kakhulu ngencwadi yabo ukuthi nami angeke ngimphikise mfethu ngoba ngifuna imfundo yakhe iqhubeke mfethu yabo iqhubeka hayi sesibamba nama phone call video call akasakwazi ukuthi ngimbone kuyona yabo so manje yini eyenza ukuthi ningasabonani ngama video call njengoba ngisho ukuthi isikhathi esiningi ubebhizi yabo manje wathi angeke ngisakwazi ukuthi ngenze video call sigcine sifonelana nje contact nje mfethu kuphela yabo kusho nami anganginakile ngoba phela ngiyamthanda ngiya-understand mfethu yabo kanti mfethu uku-understanda kwami angiboni ukuthi sengilimele kodwa ngingazi yabo mfethu njengoba ngisho ukuthi story sinje mfowethu ukuthi umuntu njengoba usukumthanda ngisebenza mfowethu unyaka uphela mfowethu la usukela khona ekupheleni kithi kwaku September unyaka wokuqala esevarsity mfethu ku September kusukela ngoJanuary ngisebenza ngimfakela imali each month uyabo kodwa mfowethu zathi kufika ku September kwanoshintsho olukhulu olenzakalayo mfowethu kodwa ke ngithi mina hayi ngoba vele mhlambe ngoba washo ukuthi ubhizi ngama studies fanele afunde unganaba nje uchaza ukuthi uluphi lo shintsho olwaselwenzeka njengoba ngisho ukuthi mfethu ngiyasebenza kanzima ngisebenzela ukuthi i-education yakhe iphambili uma ngimfonela bengikwazi ukumbona manje angisamboni uyabo kodwa usamthola ngisamthola kwesinye isikhathi liringe nje mfowethu unomphelo uyabo liringe nje ngimfonele ngangibona ukuthi engathi khona okwenzakalayo yabo ngimfonela ngigcina ngifonela umngane wakhe athi hayi basuka i-study room yabo hayi ngivume nami ayikho inkinga ngolunye usuku ngithi ngiyamfonela kube khona ivoice ebhodlayo engathi hayi khona umfana okhona ngemuva athi hayi colleague yakhe uyabo usenama colleagues mina colleague yini ngoba phela wena unyaka wonke uhlezi nje una abantu besimame manje kwasuba khona umfana lezi insuku futhi angikutholi nasecingweni uyabo kanga understand ukuthi colleague niyona le eyomfana ngikhona mina uyabo uthi colleague yakhe manje usho bese nokusebenza eceleni ngoba colleague sokumuntu osuke usebenza naye mhlawumbe khona into ababehlanganisa eceleni awazanga angazanga njengoba vele ngento ethi colleague uyabo ngabona hayi angisenakukhuluma kakhulu ngoba ngingala ungaliwe yabo mfowethu kodwa ke ngoba nami ngisaqhubeka ukuthi afunde ngifuna ukuthi aqede ne-learnership yakhe naye abe right yabo mfowethu ukuphoxeka kwesecond manje i-second ukuphoxeka komuntu futhi omdala ngoba njengoba ngisho ukuthi ngingapha mina
uyabo angisakwazi ukumbona ngiyamfonela ngiyacabanga nami ukuthi ingabe yini le yenzakalayo lenza ukuthi angalibamba ucingo lami ekubeni mina ngisebenza kanzima ngisebenzela yena uyabo ukuthi aye phambili mana maye sizophela inyanga bomthola yini because phela kumele nixhumane mhlawumbe mama yabo uconfirm ukuthi uyitholile yini imali bomthola ngimthola kodwa emva kweinsuku ezimbili ezintathu ngibe lenkingi uyabo kuyabe ifoni voicemail kuyabe ring unomphelo uyabo akayibambi ngicine ngifonela omunye umngani wakhe yabo umngani wakhe athi hayi akafuni ukuthi aqhathe yabo hey ngithi mina uqonda ukuthini uma ethi akafuni ukuthi aqhathe athi hayi uyazi ukuthi ngiyamthanda lo muntu empilweni sengenze ukukhulu ngaye kodwa akukho azokusho ukuthini wangishiya nesinye isithombe wangayiqedelela nje udaba ukuthi akafuni ukusiqhatha ngani sekumele ucabangele wena ke manje noma uyambuza umuntu wakho stressekile ke lana ke umuntu omdala mihla namalanga stress sigcwele ekhaya so wamconfronta yini umuntu wakho ngalento ke le eshiwo umngani wakhe angimconfrontanga mfowethu ngoba ngiyabaza abangani babuye baqhathe yabo so bengeke ngisuke ngimbuza ukuthi kwenzakalani ekubeni nami okay nginawo ama suspicions ngoba ngiyafona nginongamtholi angisamboni ulapho wami engimthandayo ku video call imali kubo benisondelene nakini kakhulu mfowethu ngoba ngagcina njengoba ngangishilo ukuthi bengisebenza ngazama ukwenza amalungiselelo ukuthi ngizama into enjengamalobolo yabo ngasizakala nami mfowethu hayi ngoba la bengisebenza khona hayi bengiyithola umanelo right usho ukuthi sivele nomalume yabo kwenzeke amalobola akhokheleke ngendlela mfowethu yabo ngoba njengoba ngangishithi bengifisa ukuthi kube yi-future wife yami yabo ngagcina ngokukhokha amalobolo waya esikoleni eyofunda yabo so manje ngekathi ungamtholi wena engabuye bengabuyi nakubo bengafiki nakubo hayi njengoba ngisho ukuthi umlingani wakhe bethi akafuni ukuthi akhulume yabo ngolunye usuku usho ukuthi ethe angiyakwazi ukuza yabo ngiyabuya sekuyaba dukuduku ngitshela umngani wakhe ukuthi hayibo ngibona usibanibani umngani wasendaweni uyazi ukuthi ukhona ngithi mina hayibo akazanga ngapho yabo athi hayibo usibanibani ukhona endaweni yabo ngithi mina ngeke kwazi usevarsity yabo athi hayi usazombona ngoba nami ngithe ngiyamemeza hayi wangathi uyangiziba nje impela ngangambona kahle kodwa wangena endlini yabo hayi ukuthi nami ngizwe ngoba umuntu engimthandayo mfowethu yabo ithi angizulele ngala ihlala ngakhona kubo ngoba ngiyazi sengiqena nje ukuthi ngingene up front kodwa ke ngiyazi uma ngidlula ngifona ngeke ngamboni noma ngiyangamtholi yabo hayi ngiyamfonela akalibamba ucingo ngiyadlula inhlanhla leyo ibhadi elinenhlanhla mfowethu uyabo ngimbona nangu eminyango yaphuma uchitha ibhakede uma echitha ibhakede nje mfowethu kubo ayibo ayibo mfethu hayi mfowethu isisu angikholwanga isisu sikhulu hayibo kwebhuti omdala ngoba mina ngiyazi ukuthi uma kuthiwa sabekwa yimina ngabe nginayo nje i-detail egcwele isiyangicacela ukuthi njengoba beziba amakhola ami engafuni ukuvela na ku video call usho nayo into ade ifihle manje mawumbona ke nje i-action into eyenzeka nje ngathi umbona naye kubona kwenzakalani ngaleso sikhathi mfethu insizwa yakithi ngathi ngimbona mfowethu ngoba umuntu wesimama yabo ngathi ngiyasondela ngiyameza wangibuka kwakanye nje mfowethu wahluleka na ukukhuluma waphenduka wayendlini ngathi ngiyamemeza hayi still wangiziba mfowethu wangena endlini kodwa ngiyasibona isisu mfowethu ngiyabona ukuthi amahloni ayisemshaya yabo kodwa ke ngoba umuntu engangimthanda mfowethu kangithi mhlawumbe ikhona indlela angenza ngayo naye angazi
ukuthi sikhulume mhlawumbe ukuthi ile menza ukuthi Mfethu ususebenze kanzima ngaka. Kodwa mfowethu ukuthanda umuntu mfowethu yabo nami ngayinika ukuthi ayikho inkinga ngizozwa ukuthi kona ngabe ngempela esami noma esomunye umuntu yini kodwa ngoba engangitsheli nje mfowethu ufuna ukuconfirm kodwa sekuyabona vele ukuthi kahle ngiyabona ukuthi hayi kusona esami ngabe ungibeki ngoba sengakhokha mfowethu manje wavela kubo ngaleso sikhathi ngoba phela uyaziwa ukuthi umkhwenyana waya khona ke nje usumbona ke ukuthi uyakubalekela wangena azangene ngalelo suku ntomdala ngaqala ngafonela umalume uyabo ethi nami ngifuna ukubhekisana nabantu abadala lolu daba ngithini mfowethu uyabo ngoba angisazi ngempela ngaze ngacabanga ngisho kuyilengisa mfowethu wase kunzima ngaleyo ndlela njengoba ngisho ukuthi mfowethu inhliziyo yonke yami ayiyeke mfowethu ngaze ngacabanga kwala kangaka ntomdala mhlawumbe ngenza ukuthi uyabona nje uyabo imaka nje mfowethu kodwa ngabuya ngathi yasikho isidingo sokuthi ngiyenze lento impilo iyaqhubeka uyabo mfowethu kodwa ke ngestress mfowethu sokustresseka trauma uyabo ikhanda liyalimala ntomdala okunye wena bafo ngathi ngimbona engena endlini ngasho ukuthi lesi kodwa ngabuye ngathi hayi angikhuze yabo ngendlela engangidinwe ngayo mfowethu yabo ngoba ngathi ngiyafona ifone iringa u1 way aphansi kwayiyona leyo phone ngendlela engasengicasuke ngayo mfowethu ngikuthi angingene la emagcekeni kodwa ngabuthi umuzi womuntu mfowethu ngeke ngwabulala amawindi awenzile lutho amawindi mfowethu umphefumulo nawo umuntu ongonile uyabo indlela ulake laliphezulu ngayo mfowethu bafo ngakhuzwa umuntu wayedlula ngendlela ukuthi hayi insizwa yakithi impilo iyaqhubeka ungenzi umonakalo ozojika ukuthi ukubombe egcineni uyabo ngathi mina kodwa ke ngoba umuntu sokumthanda mfowethu uyabo hayi kona ngoba imali engangisengiyikhokhile mfowethu uyawazi amalobolo umuntu omdala phinde futhi uyasebenza njalo ngenyanga ngifaka imali mfowethu sengisaba ngisho ukuyisho mfowethu sengisaba ngisho ukuyisho ngendlela mfowethu esengimosheke ngayo empilweni inhliziyo njengoba ungibona nje mfowethu ukuthi ngiphansi manje imindeni yagcina ihlanganile kwathiwani nayihlanganisa imindeni emva sekubonakala leyo nto ngababiza omalume kwahlala phansi kwaxoxiswana ke kodwa kepha ke ngoba impilo abasena kubuyisela izinto emuva mfowethu yabo wamukela ukuthi amalobolo akho kuthiwa yabuyela nje emuva inkinga mfowethu yena umuntu wesimama ngisamthanda yabo azangifuna ukuthi kubuye konke yabo leyo nto mhlawumbe khona indlela esizokwazi sisikhulumisane ngayo mfowethu yabo leyo nto ima usho ukuthi wena wasuready ukuthi ungabe stepfather saleyo ngane mfowethu kodwa ke hayi ngiyabona hayi shothi mina nje ngangiyithandela nje umuntu yena engangithandi mfowethu nakathi uyabo okay walithola inithuba lokuphinda ukhulume naye ke esekuleso simo noma ungasafuni hayi azange sithole nakancane umuntu omdala ingakho nje mfowethu inhliziyo yami iphuke ngalendlela ephuke ngayo mfowethu uyabo azange sithole ithuba njengoba ngisho ukuthi ngajike kuyilengiseni mfowethu usho ukuthi impilo ngangisengithi ngiyayikhipha ngomuntu engimthandayo yabo kodwa ke ngabona ukuthi hayi isidingo asikho umonakalo wenzakalile kuyena ngoba isisu mfowethu kodwa ke ngoba ngangimthanda ka-accept mfowethu yabo waqhubeka nokusebenza emsebenzini mfowethu njengoba ngisho kwangasasebenzeki inhliziyo yayisiphukile ngihlezi ngifika late hlezi nginama mistake engwenzayo ngidakwa ama drugs ngizama ukususa lesi stress ekhanda mfowethu yabo iyona into esingilimaza ngagcina ngixoshwe emsebenzini mfowethu ngagcina nasekhaya ngasa-contribute ngalutho sengumuntu osehlala nje nabafowethu ey'tolo ngagcina ngingena kulama drugs ke mfowethu angenza ukuthi empilweni ngigcine ngimile imile impilo njengoba umuntu esebhema nje mfowethu manje wena
wawusubone ngathi kusho ukuthi ayisekho into ozoyisebenzela osoyiphilela exactly mfethu ngoba umuntu ebengithi ngiyamenzela usengiphoxile ngoba umuntu engangimenzela uyena lo ngithi ngifuna afunde akwazi ukuthi aye phambili ngempilo uthi manje njengoba esenesisu kwakumqondo wabo wathikamiseka kakhulu mfowethu ngiyabona into engiyiphilelayo ayisekho emhlabeni njengoba ngisho ngaze ngacabanga ukuyilengisa mfowethu ngiyayibona into eyenzeka bafo wena kahle izinto obuzenza bubeka yena phambili buzenza ngokuthi wenzela yena ngaphezulu kokuthi uzenzela wena kuqala umqondo wakho wawubeka yena phambili mfowethu kunjalo nje bafo insizwa ekithi ngiyakuzwa mfowethu kubhlungu into eyakwehlela manje wangena kanjani ke edakamizweni kuze uqaleke manje na uzofike kulesi sigaba lesi sokubhema iwunga njengoba ngisho bafuthi ukucabanga yabo stress nabafowethu bahlele ezitolo fesihlale nabo sibhema insango yabo kube mnandi kanti le ngithi insango kanti ifakwe iwunga lento hayi uyabo njalo nami ngiyafika ngiyeza ukuthi hayi ngathi akusasikhona lokhu khona into esishoda kodwa uma ngifika ngihlala nabafowethu ngifike ngibhema hayi ngifike kube right ngibe right nasemzimbeni yabo mfethu hayi ngitsho ukuthi hayi mhlawumbe ngoba kuhlezi kubhenywa insango kanti lento ivuvuzelwa phakathi uyabo hayi nami ngiyafika hayibo insango itholakala ngezwe ukuthi bangibhema insango nje le hayi ayingenzi lento le faye ngenza uma ngihleli nabafowethu lapha esitolo yabo mfethu ngize ngishone kubona abafowethu esitolo kunabafowethu aningibhemisa phela into eningibhemisa yona insango leni wathiwa kusongayona insango sekuphele mhlawumbe futhi inyanga ezimbili ngilongibhema kanjalo i-stress ngendlela umuntu ayistresseke ngayo yabo hayi ukuthi hayi ngayibhema ngiyibona ingoba ngangisengizwa ke ama side effects yabo emzimbeni ukuthi hayi uma ngibhema insango le ngithenga lapha kamama unengalo hayi ayisuki lento esegazini kodwa uma ngibhema le enabafowethu lapha hayi ngiba right ngiba umuntu yabo kunakho umuntu ke ngenxa yomuntu wesimame mfowethu uyena wenze yonke lento le ngize ngibe kanje ngibhema ama drugs ngalendlela ngwabhema ngayo manje ngiphila impilo yasemgaqweni mfowethu ngingathandi mfowethu yabo manje uyafisa ukuthi uthole lenye ithuba mhlawumbe ushintshe impilo noma ubone ukuthi wena lempilo oyiphila manje iyona impilo yakho noma uyafisa ukuthi ubuyele uphile impilo enormal ngiyafisa mfowethu manje bafo lo muntu wesifazane esikhuluma ngaye ke yena impilweni kanjani ukuthi manje uyazi ukuthi ukuphi nempilo wagcina efundile waqeda mfowethu ukusho ukuthi empilweni lo mfana ezwana naye umfana odle izamba likaPondo mfowethu yabo wagcina engaqedanga isikole mfowethu ngoba phela sisonke ngasekhaya yabo so ingane atete athola ingane yomfana uyabo dukuduku ngiyezwa hayi uselobolile umfana hayibo awu sengilobolile njalo hayi kodwa ke njoba ngisho nje mfowethu ukuthi i-stress sokuthi ngangimthanda nami singcina ngibhema uyabo ngibona futhi manje ngiloke ngiyibona le impilo kahle kahle fanele ngabe iphilwa yimina naye lo muntu wesimame mfowethu isiphilwa omunye umuntu uyabo kodwa ke impilo ngoba mfowethu ile ndlela eyiyona yabo angeke ngiyiphikise mfowethu uyabo manje wabona ukuthi suka emehlweni abo njoba ngiqo mfowethu ngoba njoba ukubhema kwama drugs mfowethu ile nto le uyapho yabona njoba nje walobola emva kwalokho washada njoba umfana izamba likaPondo uyayizwa le nto uhamba ngeemoto mfowethu umenze housewife uyabo uhlele endlini nje mfowethu akasebenzi akafundi akenzi lutho wina ngingane nje mfowethu soft life ngempela mfowethu uyabo mfowethu ngabona ukuthi hayi impilo engabe iphilwe yimina leya untshontsheleke impilo ngintshontsheleke impilo yami umuntu wakho so manje suke le primary mfowethu high school wathi seyevasithi kumina mfowethu angisengisaba ngisho ukisho wayile mali mfowethu angimsendela yona kodwa ke mfowethu nginje namhlanje mfowethu ngakhetha ukuthi ngisuke eduze kwamehlabo uyabo ngingafuni ukuyibona lento indawo mfowethu
Yeah. Kwazenzakalela ngoba njengoba ngisho ukuthi ngicabanga ngisho kuyilengisa mfowethu. Uyabo? So ngabona ukuthi awuthi ngishift ngiphile lempilo engiyiphilayo mfowethu. Ngiyakuzwa bafu. Sekwenzekile konke ke bafu empilweni okwenzekalile wabona ukuthi impilo ilento eyiyona ayibanga fair kuwena manje uyafisa yini ukuthi ke mhlambe ke uyeke lento oyibhemayo ubuyele kwimpilo enormali mhlambe mawuthi uyakufisa lokho ufisa ukuthi ngokwakho nje kwenzeni kini empilweni yakho? Mfethu bengifisa mfethu ukuyeka umuntu wama drugs akwadlayo. Yeah. Ngikwazi ukuqhubeka mfethu nokufunda mfowethu ngoba imfundo iyona into ebalekile. Yeah. Uyabo? Bathi ngesingisi education is a key of success. Ukuze ngikwazi ukuya phambili ngithole nomsebenzi oright mfowethu. Amandla nje angekho mfethu ukuthi ngiyeke lento mfowethu mhlawumbe ngiye rehab uyabo? Ngirehabilitate ke mfowethu bese ngiba right okwempilo. Bese ngiqhubeka nemfundo mfethu yabo. Ngoba usizo likhona mfethu zikona izikole ekwazi ukuthi zikufundise yabo ngone esifasi mfethu uyabo ngoba ama marks ama right nje ngokuphasa mfethu kuyibona ukuthi ile litshe elangiqhuzula mfethu empilweni mfethu yabo ngone isifiso sikhona sokuthi impilo ingashintsha mfethu yabo angazi noma ke kepha umdala ngayenze iplan ukuthi umuntu ashintshe empilweni mfowethu. Eish. Bafo sikufisela lokho usifisela kona empilweni engathi ungakwazi ukuthi uthole usizo uphume kule mpilo oyiphilayo njengamanje uphile impilo enomana. Uma ngathiwa nje qhamuka umuntu othi ke ufuna ukukusiza wena ungafisa ukuthi akusize ngani lo muntu? Mfowethu mhlambe kungayi imigaqo yokuvuleleka indlela yokuthi umuntu aye e-rehab yabo mfowethu umuntu atholakale uklineka mfowethu ukuze nengqondo izobuya mfowethu yabo umuntu akwazi ukushintsha impilo mfowethu ayiphile impilo njengabona bonke abantu mfowethu. Isixwayiso nje mfowethu ongashiya kumuntu njengamanje obhekene nesituation efana nalo wabhekana nayo mhlawumbe umuntu ozithuka ejikele umuntu awemthande ebone ngathi uphilela yena ungathini nje kulowo muntu lo obhekene naleso simo njengamanje? Mfowethu engakusho ukuthi ungagxili kakhulu empilweni yomuntu osimama yabo. Umthando ubuyele nganene. Uyabo? Ngisho ukuphakamisa isandla mfowethu. Noma ngathi ukone kangakanani. Ungasiphakamisa isandla. Ithi walk away nje ungenani futhi baningi. Uyabo? Impilo mfowethu ngesecond ungathi uphezulu uyephansi. Uyabo? Kodwa ke isazivula amehlo mfowethu sonke. Sithandaze mfowethu sibonge uNkulunkulu mfowethu oba uThixo yena onamandla mfowethu. Uyena okwenza konke mfowethu yabo. Mfowethu siyabonga kakhulu ukuba nesibindi ukwazi ukuthi ushare udaba lwakho kanye nathi siyathemba ukuthi udaba lwakho khona abantu abazosizakala ngokulubuka bekhona abantu abazofunda something emaphutheni akho nakwenzeka kuwena njengamanje. So sicela ukuthi abakwethu lapho emakhaya ke uma khona mhlambe ongathanda ukusiza umfowethu njengoba eseshilo ukuthi angafisa ukuthi aye rehab sicela ukuthi avele nisicontact kuma details contact details ethu la wakhona lapho bese nenza into right futhi ukusikhuthaza ukuthi ni subscribe ni share ni like niqhubeke njalo nisilandele njalo sisolva zothi siyabonga kakhulu.